Assalamu alaikum, ардактуу YouTube көрүүчүлөр. Сиздер Бишкек кабар YouTube каналын көрүп жатасыздар. Бүгүн 2021-жылдын 22-августу биз ушул Ош базардын үстүндө жайгашкан скотный рынок деп коет. Бул жерде бир гана ит базар эмес, бул жерде көчөттөрдү, дарыларды, ошондой эле тоок базар дагы бар. Бул жерде чөжөлөрдү, өрдөктөрдү, бүт түрлөрүн тапса болот. Биз менен чогултуруңуздар. Анан дагы айта кетчү нерсе, мисалы коен алам десеңиздер дагы ушул жерге келсеңиздер болот. Азыр коендордун бааларын да билип кетебиз. Бул жерде мышыктар да бар экен. Так, мына. Бул жакта да кичинекей мышыктар бар. Почем братан? Почем братан? 300 сом. За штуку, да? Манчылыкта бала экен булар. Штугу 300 сомдон экен, ушундай кичинекей мышыктар. Айтып калган. Овчарка экен 700 сом дейт. Бул жакта дагы алабай эмелер бар экен. Кимге караштуу экен буяк? Бул жакта байкелер бар экен, буяктан сурап коеюн. Байка канчадан булар? Лабрадор 2000ге берем болуш. 2000ге? Эркек ургач аралаш 2000денби же кандай? Экөө, мо экөө 2000, олар 1000 сом лайкалар. Ургач эркек. Эркек. 1000 сомдон берем дейт. Бул бар экен. Берем. Мына канча байка? Сейчас придёт. 2,5. Сейчас подойдет. Пародасы эмне байка булар? Шотландец. Шотландец экен, шотландец деген мышыктар 2000 сомдон сатылат экен. Азыр биз бул жактагы иттердин бааларын биле албай атабыз. Же хозяин бияктан экен. Байка сизге же бияктан? Убактыңыз болсо бир 30 мүнөт айтып албайсызбы? 30 секундта ушулардын баалары канчада мына чоңураак эмелерчи? 2000. Ол 2000 сом экен. Ушул 2000 сом. Бул жакта жаңы төрөлгөн күчүктөр бар экен. Бүт эле баары эс алып атат. Азыр бияктан да эсин дұрыс алып коелу. Могу астында жаткандар канчада байка? 5000. 5000 сомдон экен ушулар. Азыр биз эми бияқта дагы коендор, иттердин өтө түрлөрү көп. Азыр ушуларды тартабыз. Бизден алыстабай туруңуздар. Бул жакта дагы көчөттөрдүн бүт түрлөрүн тапсаңыздар болот. Бул жакта 1, 2, 3, 4, 5 ряд бар. Анан бул жакта мисалы заяц, коендор почем сени? Декоративные это. Эти по 1000, есть по 500, есть по 800. Есть по 700, вот этот 700, этот 500. Ну, 500 сом экен, ушул жерде 800 сомдон 500 сомго чейинки. Они все до такого размера вырастут. Ага. Эти по 1000. 5000, да? Это здесь япошки, львиная головка есть. Ага. И шотландский один. Ага. Бирөөсү шотланддык экен, калганы японский эмелер дагы бар экен. Могу показать. Вот япошки. Вот это япошки, да? Да. Они полупушистенькие, и они и большими красивые смотрятся. Вот папа у нас такой. Это вы сказали 5000, да? Нет, 1000 всего. 5000. Да. 1000. Да, я недорого продаю. 5000 в зоомагазине. Бул 1000 сом экен. Япошка. Эми биз бул жактан сиздерге көрсөтүп кеттик. Эми бул жактан өтө жакшы. Бул жерде жасалган сон мышыктар чыгып турат. Мунун пародасы кайсы жактыкы бул дос? Мислаухи. Бул эмне эркек ургачы кандай? Экөө ургачы бир эркек. Моно эркек, моно экөө ургачы. Бул экөө ургачы, бул экөө эркек экен. Булар айырмасы мисалы башка мышыктарга салыштырганда эмне, кандай кызыкчылыгы бар? Мына обычный элеби? Да. Обычный. Бул канчадан болот бул? 5000. 5000. Бар эле ургачы эркек. Жок, бирдей 5000. 5000. Ургачысы? Ургач 5000. 5000 сом экен. Мындан кийин буякта ушундай коендор бар экен буякта. Мычты болбойт экен. Ушундай ак түстөгү коендор. Бул жактагы балдар окшойт. Сиздики байжа? Бул жерде бирөөсү эркек, бирөөсү аял, анан бул балдар окшойт, а? Аял боюнда бар, 15 күндө. Жетпей туйт. Туйт, а? Калифорнийский да булар? Ama ballar kança aylık var? Bunlar 4 aylık. 4 aylık ha? Kançadan dev atası? Ya. Kançadan dev atası?
Bunlar 600'den. 600 tane. Bunlar 1,5 1,5 мың. мың сом. Атасы менен энеси 1,5 мың сомдон, балдары 600 сом экен. Ошо сизге чото жагып атат. Ушундай сизгиден аламын дегендер болуп калышы мүмкүн. Караганга шарт жок. Ошон үчүн эле алып келди. Билбейбиз буну карашты. Сизден алам дегендер болушу мүмкүн. Номериңизди айтып койбойсузбу? 0708 85 48 90. Дагы бир акырын айтып койсоң. 0708 85 48 90. Сиз муну базардан сырткары каякта болосуз? Үйдө эле мен өзү бөдөнө багам да анан булар лишний болуп атпайбы караганга. Ошо бүт бөдөнө боюнча деле ушул номерге чалып сиз менен сүйлөшүп болот экен да? Могу да сизге же бияктыкы. Башына. Биякта бир аз өзгөчөрөөк бар окшойт, бирок чоңурактар. Парада кайсы жактыкы байка? Баран шиншиллам. Канчадан аласыз бары? Канчадан аласыз? Эти по 700. Это 1000. Олар 1000 сомдон экен, бул жак 700 экен. Эми сөздү кыскарталы бат-баттан тартып өтүп кетели. Бияк дос Серик ошото. Бул кандай урганчы эркекпин не? Канчадан аласың? 600 экөөтөн чогуу. Биякта сеники? Салам алейкум. Мына эле балаларын тартып, элдерге көрсөтөйүн деп келдим эле. Канчадан аласыз бака? Декоративдер 500 сом. Бул жакта сизге канчадан? 1000 сом. 3000 сом, Бул азгына эркек бургачы бул. Эркек, Сиз үйдө дагы ушундай багасызбы? Бизнес кыласыз. Анда сизге мына заказ кылып нерсе кылса болот экен да. Номериңизди айтып койбойсузбу? Бир аз катуураак, 703 22 46 79. 22 46 79, Ушундай коёндордун бүт түрлөрүн тапса болот экен. Могу 500 сом. Булар канча дедиңиз? Могу. Булар деле 500 сом экен. Ошондой эле биякта дагы кичке энесин балдары ошо жаңы төрөлгөн. По-моему 2 же 3 айлык ошо балдары. 1 айлыкпы? 1 айлык экен. Бул чото ушунун витти сом экен болчу. Кандай элес? Энески 500 сагат. Бул ургачы кандай? Эркек канчадан аласыз? Эркек немецкий экен. 2000 сом дейт. Биякта да толтура экен. Бүт эле түрлөрүн тапсаңыздар болот экен. Канчадан аласыз байка? 600. Могу 500, бул 600, этот Это 1000. бул 1000 сом экен. Биякта дагы өтө көп, бул жакта дагы өтө көп экен. Эми биз сөздү кыскартып алдыгы эми иттердин балдарын билели, күчүктөрдүн, жаш күчүктөрдүн. Бул жакта хаски, сибирский хаскилер бар экен. Давайте. Жирная нельзя. Кусочек надо. Кусочек. Это хаски почем? 15 000. 15 тысяч. Это мужик, да? Девочка. Девочка? Документами симптомника. Бүт документи менен экен, ушул номерге чалсаңыздар болот. 15 000 сом дейт. 15 000 сом дейт. Биякта кайсы парадан экен булар, Парада бул жерде жазылбаптыр. Ассаламу алейкум. Ваша, да? Что, цена какая? Это все. 300, 200, 12 сом. Это сука или до кабеля. Ага. Да. Бул 13 000 сом, булар 12 000 сом экен. Это все мужик, да? Нет, это сука, 12 сом. Ага. Вот этот кабель $200, вот это $300. Ага. Наркы $10 дейт, могу 12 000 сом урганчы, бул эркек 13 000 сом дейт. Бул жакта дагы кичине күчүктөр бар экен. Овчарка экен, мына. Овчарка. Бул жакта документи дагы бар экен. Есть документы. Анан дагы цена почем за? 200. Вместе? Заодно, да? Мальчик и девочка. Мальчик длинношерстный, девочка стандарт. Ага. Вместе все мелочки, да? А? Мужик, да, все? Сейчас. Нет, длинношерстный мальчик, Ага. это мальчик, это девочка. Мунусу урганчика, мунусу эркек экен. Вместе сколько просто? Если вы обоих, это же брат и сестра. Ага. Если
Ну. Если вы хотите брать в одну семью, то их нельзя вместе. Это брат и сестра родные. А нужно где-то тогда по отдельности брать. Они пробные. Все, спасибо. Здравствуйте. 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 Это что, овчарка, да? Конечно, немцы. Сколько Два месяцев? мальчика. А, 2 мальчика, да? Да. Сколько просите? 8, ну, вступлю, если будешь брать. За одну, да? Да? За одну? Да. Будешь брать, я уступлю. Біреусіні 8 000 сом сұрап жатады, түшіп берем дейді. Бери, я уступлю. Түшіп берем дейді, алшы түшіп берем дейді. Как ваш номер? А? Номер, скажите. Номер какой? Да. Ваш телефон номер. А я не знаю. А, не знаете, да? У меня сколиоз. Бұяқта өте соның овчарка бар екен, е? Қанша жастадыңыз? 9. Бұл неме... Қандай еркек те бұл азыр, а? Бұяқтан да көрініп тұрады, еркек, овчарка. Бұл не, задание атқаралы? Қанша тадыңыздар? 7 000 сом, а? Қанша да отырады әтіге ұрғаншыны? Ұрғаншы овчарка да бар екен. Здравствуйте. Это почем просто? Цена? 5 000 сом сұрап жатыр. Ваш, да? Это. Вақта хозяин жоқ екен, ол жерде өте вообще жеп қоям деген ит бар екен. Чоң, да? Солдық бұяқсыз ко? Да, Жаш қанша да мұның? 1,5. 1,5 жашта. Бұның парадасын не деп қойды, да? Алабай. Алабай, қанша да одасы мұны? 5-ке берем. 5-ке барасыз. Вообще жеп қоям деді қой мұның. Клиенттер көп та бізде че, номеріңіз атып қоймайсыз ба? А? Сізге чалады, номеріңіз атып қоймайсыз ба? Номер 705 85 2075. Джамал. Сізде үйде да ушындай бар ғой, ушындай лев азыр? Үйде бар, только братаны, только здоровее чуть-чуть. Плотный такой. Алын жаш қанша да? Тоже 1,5. Ал еле 1,5. Екеуі братандар. Үйде ушындай шерігі бар екен, 1,5 жашта екен. Дальше уланталы, бұяқта да өте иттердің түрі көп, бұяқта да овчарка бар. Бұяқтан қандай овчарка бар екен? Здравствуйте. Что просто? 15 000, 5,5 месяца Вместе? с документами. Вместе 15 000 или за одну? За одного? Естественно, за одного. Ну, прививок только на 5 000. Это... На одного. Девочка, мальчик. Девочка, мальчик. Біреусі еркек, біреусі ұрғанша 15 000 сомнан дейді, овчарка. Бұяқта өте соның красавица күш бар екен. Что просто? Здравствуйте. 15. Это мужик, да? Да, мальчик. Мальчик, да? 15 000 сом сұрап жатыр. Бұяқта документ есть, да? Документ. Біз уже почти тоқ чөже базарларға жетіп қалдық десек болады. Анан бұл жерде екі дағы бір алабай бар екен. Қандай сарайжа бұяқ сіздерді 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 вообще жеп қоям деген күшіктер қанша нама отады бұлар? Короче, 6 болса берем да. Ар біреусі? Короче, арқы ұрғачы 15 000 да. Арқы ұрғачы 15 000 сом, а бұл 6 болыш. Бұл пародасы алабайды бұлар, а? Жаш қанша топ қалды? 2 жашты. Іздегендер болады да бізде че? Номерді айтып қоймайсыз ба? 0502 23 32 32. 23 32 32. Ошол күчүктөр боюнча байланышка чыксаңыздар болот. Плананы көрсөтүп. Буякта бул эжелердин чөжөлөрдөн тооктардан баштайлы убакыт кезек ушул окрашкаларга тооктарга келип жатты десек болот. Канчадан болот ажал? 300-дөн. Ал кичкейлерчи? 125-тен. 125-тен. А болчу? 400 булар. 400-дан бар. 400-дан дейт. Бул 300-лик, бул 400-тен. 125-тен экен, кичкейлер. Буякта бул байкеде бүт коростун тан ала тургандары тизилип турат да. Жаш карабыз.
қарабайсың, чап-чақшына қайға. Қаншадан одасың бәкім? Сатам. Боласаң 200-тен берем, асалсаң 200. Номерін айтып қоямын. Жазуға. Қазір мұн күчік тәтігі алабайтындағы есі келіп қалып тұр қазір. Номерін айтып қойсын. 700 62 24 62. 62 24 62. Бұл жақта вообще соның күчіктері бар ғой бұл жақта. Ошылардың хозяйны қаяқта болды екен бұлар? Хозяйны жоқ болып жатты. Так, емен біз бұл жерде свежий, жаңылы төрілген чөжелердің баларын білелі. Азыр бізде өте хит болады. Берелі үштік чөже, азыр қанша болады деген сұрау болса. Жол болды, сұрасы. Ваша, да? Сколько просто заводно? 40. Bir üstüge 40 сом екен. Азыр данный моментте. А этот почем? Что? Bir üstüge 120 миң. 120 сом екен. Бұл 40 сом, 120 сом. Әме дағы башқа жақтардағы салыштырғалы қанша болды? Құрос. Сіздікі өте? Қандайсыз? Қандай болды бұлар балалар? Жаш қаншада не қандай? Жон ғана жұмыртқа тойы қандай? Жұмыртқаға меге кетіреді бардығына. И на мясо, и на яйца идут. Жұмыртқа тойы ғой? Жұмыртқаға. Қаншадан болды? 200-ден, 150-ден, 300, 280-ден болады. Олар 300-280-ден берем деді, бұяқтан 150, 180-150-ден. 180-150-ден. Görek alsam şükür etmezsen de. 150'den götüremezsin ya bu doğalsın. Doğalsın kaç vardı? Numarını sayıp konuş mu? 58 88 08 03. Uşul gecenin pastayanıyla bazarda çalıştı be kayın. Pastayanıyla çıkartkan uşul жерге kelgende daha görseniz болады. Uşul bazardan tüt sıkırıp kelgende bu жерде onunla toğuklar başlanat uşul жерге. Birinçili жерде тұрады. Бұяқта бұл ежеде қоростың, тоғықтардың түрлері бар екен, бұяқта да бір сұрап қойылы. Өже қандайсыз? Жақсы ба? Только тоғықтар тартабыз өже, қызылық болуыңыз. Бұл қаншадан болтады сен бұл қороның ішіндегі? 500 сомдан ба? Бүтілі бағыры 500 сомдан екен. 500 сомдан екен. Аны бұяқта да өте толтырам, олар қаншадан болды өже? Aslında böyle. 100 somdan ekan yakta. 100 somdan. Bunlar size. 350'den ekan. 350 somdan uşul toğuklar. Kaça bu yakta toğuklarınız jağıp kaldı. Qanchadan oldu size? 250'den uşul padret var 250 ekan. Ananda bu жерде жаш да, чөжелерді бізде сұраған көрушілеріңіз көп болушы керек. Азыр мен біліп қойыншы. Дос, сіздердікі? Бұяқты қошықты, есі. Азыр есінің сұрайын. Көже қандайсыз? Бұяқ сіздікі? Оған тәтіген, жаңын төлеген өме қанша болды жа? 25 сом екен. Бұяқта арзан тұрмай. Жаңа таяқта 40 сом отқан бұяқта 25 екен. Қанша айлық болып қалды? Қанша айлық болып қалды? Оша ма? Оша тәтігі. 2 жұмалық. 15 күн болған чөжелер 25 сом екен. Штугы. Жақсы. Бұяқта дағы тоғықтың түрлері бар. Бұяқта біраз чоңырақтары бар екен. Чоңырақтарынан білелі. Қайқа, салам алейкум, сүткі? Мұға жәнікі. Мен бұл ежені негізі көп көрем бұл жерде. Мен негізі тартпаймын, бірақ постоянно келіп ошол жерде иттердің баларын келгенше, ошол тоғықтарында баларын бүйтіп кеткен келгенімде ошол ежені көріп қалам да. Ежем онына басын айтып қойбайсыз ба? Қанша айлық? 40 сомдан екен ушулар. 40 сомдан. Но астындағылар 150 сомдан екен. 180-150 сом дейді. Ушулардычы. Азыр есі кетіп қалды. Ол жақта дағы тоғықтар бар екен.
бүт эле короз турбай эмеспи? Жок. 4 короз калган эки. Канчадан болупсу? Чоң тооктор 500төн. Мыналар 200төн. Арасында кичкейликтер бар экен, 200төн. 200төн, чоңдору 500төн экен. 350ден 400төн бар менде. 400төн калганы бир. Ушулар моңлар, Мере жүрөт. Аны жүрөт ушу бак. Арасында бар 400төн. Коростор бар менде. Тете ак түстүү коростор экен да бар. Булар Легон деген порода, план сүйкөсүн көрүнүштү. Сүйкө Легон деген российский порода. Канчадан болду? 500төн. Булар 500төн отан. 500төн. Коростор 500төн. Түшпүрөм дейт. Порода коростор. Булар канчадан болду? 500төн. 550ден. 550 сомдон экен. Эми азыр баасы азыркы учурда ушундай, бүгүн 22 август. Ол жакта деген өтө кайгы пародас кайсык эжестиби? Адатага. Салам алейкум. Пародас кандай экен? Булар канчадан болуп атат? Атлар мына тооктор корозду карабайсыңбы? Булар аркалар 3 миллион. Булар 2 миллион. Булар бүт эле бары тооктор азыр, Ар жакта 3 тоок, 1 короз. Бул жерде 2 тоок. Со. Му эмеде 2 тоок, 1 короз, алдыгыда 3 тоок, 1 короз экен. Балар азыр унуткан канчадан элеңиз тооктарды? Кандай? Тооктарды канчадан элеңиз ценасын? 3000 сомдон. 3000 сомдон. Корозчу? Короз 3000 сом. Тоокчу? Короз менен тоок аркы төртөө 3000 сомдон. 3000 сомдон экен. 3000 сомдон, булар дагы 3000 сомдон экен. Эми жумуртка туушу кандай болот? 180 штук 1 жылда. 3 миллион. 180 штук 1 жылда дейт. Бирөөсү. Мисалы, могу 3000 сом экен. Ошо. 2000 эuro сиздики? 2000 сомго берем дейт, ээси буякта экен. Жөн эле бааларды билип жүрөбүз. Ол жерде коростор дагы бар экен, дагы. Силердики байке? Ээлери жок турбайбы буякта? Канча деп аттыр билесизби? Бул жакта дагы жашыраак чөжөлөр бар экен. Эжестикби? Буякта дагы хозяин жок экен. Ошо кастардын бааларын билеличи. Кастар канча болот? Коростор, кастар. Assalamu alaikum aka, qandaysiz? Bu qancha oldi bu? Ördöktör 500 so'mdan ekan. Qaslar bo'lsa 800-850 so'mdan bo'lib chatat dedi. Anan dagı bu yoqda dagı bir narsani ayta ketmoqchi narsa, bu yerda degan cho'jalar bor ekan. Hozir esi bu yoqda soda qiladi, soda qilib bitsin, mana men so'rayman, shashtirmay. Bu qancha oylik bo'lib qoldi aka? Qancha oylik bo'lib qoldi? Qancha oylik bo'lib? 30 so'mdan. Ana qachon to'lganini so'rasam basini aytib qo'ydi, 30 so'mdan deb tushdi kuni. Ular qancha juma bo'lib qoldi aka? Qancha juma bo'lib qoldi? Bir günlük 30 so'mdan bo'lib turdi hozirchi. Bir günlük cho'jalar 30 so'mdan ekan. Hemen biz bu çağrışımızda cındıktan varsak olur. Hürmetli YouTube ko'ruvchilar, video sizlarga yoqqan bo'lsa, ondan so'zda like bosib qo'yinglar. Biz keyingi çağrışda ulanamiz. Hozir bozorga boramiz, bozordan avtounalarni ko'rsatib ulanamiz. Ko'rishguncha sog' salomatda turinglar.